ka channel la ilolu awangin kalome ka video te minlo en sakchin na wangin kalom tak zeta he video po hi abula tanga atop thleng minlo thler saka minlo like saka minlo share sakle turin kangien chea tin comment section lama khan ingai dan te ilo soile donya tunchum kan video chu aizola tanga kholawak lo serchip district Hringtupa police station huam chunga michano pang kumsomi Hringtupa Ngeiin Pawngsual na case study kan ne nakha kan dale dona kan soilan photo angin dan hian no pang kumtling lo Pawngsual tok imo mi pat mei chiat na lam hoya khoi reng te hi an ming le khwa le ni na te an ma ni sha chwa theina tura pho chwa emo soi chwa emo tarlan emo hi akhaptlat awangin soi arem don lawa tin Pawngsual tu po hi Hringtupa ngei ani awangin aming kan tarlang ani chuan mitam taktan olsam taka chui chwa a olsam don awangin tuntum kan video a po hian soi arem don lo ani ti minlo shiat sakle don nia June ni sompali sangni sompali kumkhan aizol atanga kholawak lo serchip district Hringtupa police station huam chunga meseno pang kumsomi chu apa in Pawngsual thu Pawngsual tok tu pute chuan report siamin Hringtupa police station a FIR athelu ta FIR a chuan no pang chu kumsomi ani atang toa apa in Pawngsual chin thu le FIR thelu ani me chuan kumsom pathummi ani to thu apute chuan asoya case po zialu ngal ni in Hringtupa police case number 10 of 2014 pe in June ni sompali sangni sompathum kumchuan registered ni in IPC section 376 subsection 2 subclause F le I clausana zialu ngal ani investigation chu tangal thwaini in SI malsom tuang chuan aboy puya case ayo po chuan thilthlen na hun chu kalchil ngalin rough sketch map po zia ngal ania no pang birth certificate po witness rintlak takte omlaya shen sak ngal ni in FIR thelu tu statement le victim statement po lak ngal ni in record ngal ani bok victim statement atanga alandanin apa chuan voitam tak akhoi to thu asoya akhoi nun ber ni chu June ni kwa sangni sompali niya asya thu asoya chumi ma chuan voi engza chiange apa chuan Pawngsual to ti asya thei to lo thu asoi bokani victim chu community health center Hringtupa medical exam nei tura shiwaini in medical report a chuan victim hamda chu athler to ngei thu le thler thar ani lauti anche zui ta boka Pawngsual tu pon athilti swalte in pomin June ni sompali sangni sompali chuan Hringtupa police te chuan manin Chief Judicial Magistrate Aizola inlan tura shiwai zui ni in Aizola hian atang chunzom don ani Chief Judicial Magistrate ma a chuan police te chuan accused in puana tele victim thu soite record sak dilin a recorda witness dang tele accused nupuile unaute thu soipo uluk takin court chuan angai thla a he case a hian dan bo chiat na chiang sa prima facie case kan ti ang chu a om ngei ti court chuan shithiamin uncharged section IPC section 376 subsection 2 subclause F le I chu mizo tonga accused nena puan chu a shilfia ani nuin a in pomle pomlo anzo chuan a in pomlo thu in a chang ani case tu kalpui chunjom ngal thwaini in he case a hian victim lam atangin thushe tu som pakhat omin mi pariat anin lan theya accused po hian anpuna a afilim zia finfia soipui ve turin thushe tu pahni anei thei bok ani thushe tu te thu soi chu nga thla chunjom ngalila thushe tu pakhat na victim puteya FIR thelu tu ni bok thu soi accused hi a unaw nu pasal ani thu soin fa po pathum an nei dun thu asoya
tuna victim hi anfa te zinga a upaber ani thu asoya victim hi engtikum taka piange ani asoi theilo thule FIR thelu ani lai ero chuan kumsom pathum atlin kumtur ti ero asia thu asoya thilthleng ansia chwadan soin a unaw nu chuan apasalle afanute khosakje a chuan rinhlelna anei awangin phone calla aron thlen thu asoya chanchin ansia tu ka FIR po thelu ngal ani thu soin FIR thelu ani don po hian victim shat puinale remti puina thlapa thelu ani thule he FIR thelu hian angong tan tur po victim hian asia thiam vek thu asoi bokani cross examination a zona changin a unaw tanu pa chu tushetua adin ni thleng hian anin chenle chenlo asiat lo thu asoya a unaw tanu pa hi chenchan tum shim shim wang ani yem ti zona a ero chutiang thil engma a omlo thule kumsom pali lai ani nei to thu asoya FIR chu amazia ngei ani yem ti zona po changin amazia ngei nilova police station a chanchin awathlen angin police ten a information pek chu ziaka anda sak thule ming ero ama sign ngei ani thu in achangani ama po hian ani na te soichangin kutna thoka ezong ani thule vengdanga nupui fanaw neya ani thu asoya accused po hi anopan la ya tanga amelshiat ani thule swal na shanpa anei ashilava zu ero a invechin thu soithungin ama a he thil thleng hi omlo se in huat chantur le in mel mak na chantur engma a omlo thu asoyani tushatu pani na victim thusoi victim chuan ama khoi tu chu ama pa ngei ani thu soin polra thleng azir thule ankusak aharsat emawanga azir zom theilo thu asoya January ni sompani sangni pakhata piang ani thu soin nawmi pa pani anei thu asoiboka kumsangni sompakhat atanga anu chuan anawmi pa te pani chu khumsanga amut puithin thule ani chu apa ne na anmuddun mai thin thu asoya apa in akhoi tran kumle thla chu asoi mai thei to lo thu soin apa chuan anu le anaw te pani chu dora ku wale secret le turin atir chuaka an in atanga dornai ber hi kilometer chan ve vela la ani thu soin apa chuan anu te atir chwa lan chuan paisa te pe in anu te velte achul sak chin thu asoya ani chuan omzia ashiat lo thule narna changpo ashelo ti in anu te po ala lo thu asoiboka ti chuan apa chuan agi korte phelsakin apongsuala apa chuan anu emo tu bulama asoi lo turle asoi ani chuan an chungkwa an boi pha vek don tia soin ani pon omzia shilo tak chungin angoi ta a akong le atai velte chu na ati chin em thule chuta tang phei chuan apa in voitam tak akhoi thu asoi ani ti hian asoi zuya nikhat chu kanu in kapa ne na kan omdana rinhlelna ane awangin kapu chu phone mangin ashila kapu chu localin kapa ne na inlai chin na dang kan nei le nei lo minzo chuan kaphana sa hleya kapu chuan katu soi chu ringzokin kanu chu haw shapin ngai tuana ten om takle dot soya puin a haw ta shepa chutia kapu in kanu zok a haw tak shep awang chuan kazakin arukin na kati ema tuar lo tur zokin atuar anga ngain si om kati hleya chu zan chu kanu le kapate te boruak chalo vel awang chuan an in haw chiama kanu chu rilru na takin achuaka kanu teite ina atlana kapa chuan zuive aphallo awang chuan kanaw te pani nen chuan an kala kapa chuan reive nuwa mutura minti in khuma chuan min nga thu asoya ma se shom kati to emawang chuan mudu lovin katlan chuak veya ka chwa pa chuan kachunga achet dan chu kasoi vek tur thule kachung te dang zong zong po kashil tur thu kasoi ngala katlan chwa nu chuan kanu teite ina katlan luta engkim shil katum lai chuan kapa chu lo lutin
po turin min ron tia ka hnial awangin ka hmaya min benga keima a ka hongam lo awangin kanau chu ka hruaya kanu po chuan min ron zui ve ngal bokin in kan thlen hnu chuan kanu in enge ka soidu chu min zota ma se ka pa alo ho ve ngal don ani ti ka hriat awangin engma ka soitalova atuk zinga po soitan maidan ka shelo hleya ma se kanu zok chuan min zo tak awangin she tak chungin ka soita a chu vele kanu chuan kapute te chu chanchin shilin a phone ngala kapute chuan FIR a thelu zuita ani thil chu kalchho zelin police ten thu anron zo fia thu tele community health center a shuai ani thu te po asoilanga child welfare committee ten ama chu anron biak thu le atana ina om chu ahim lo thu te shilin aizo shelter home om adule dulo te anron zota a om du thu le korta a inlan ni thleng po hian ala om zui reng thu asoyani chu homa a om lai chuan apa nu api le ani te chu localin dot soya apa chu pu ming chelo sham turin anron thlem thu asoilang boka cross examination a zona a chandanin January ni sompani sangni sompanga chuan kum sompali atlin ve to tur thu asoya apa in a khoi lai chuan kum sommi ani thu le anu te po ala umlo thu asoilang le a achunga thil thlengkha ashe thiam lo tak zet ti soyin anu in apa jail tang chu achwa theina tura boipui tu ber ani ti ashiat le shiat lo anzo chuan ashiat thu le anu le apa te chu anu le apa te tak tak ani awangin amanga izia korta asoilang bok ani thushetu pathumna birth certificate ansis laya witness thusoi witness chuan ama lo midang witness a chongve an om thu asoya ama ero chu ani chu aboral to thu soingalin witness a changtura ming sign po ama zok chu ani thu asoya cross examination a zona achana chuan birth certificate ansis lai chuan achunga thu inziak amule mulo anzota ani chuan amit athat tok lo awangle khwa a en that tok lo awanga achunga thu inziak chu amu theilo thu in achanga thushetu palina victim nu thusoi victim nu hian apasal nen hian fa pathum an nei thu asoya victim hi anfanu nei chun ani thu le victim chu kumsang ni sompali chuan kumsom pathum mi ani to thu asoya asoidan chu hetiang hi ani June sangni sompali thatir lam deu chuan tlailam darnga le achanve atanga daruk inkar bor vela chuan keile kafapa te nen chuan kanau te ina kan lenga chuta kan leng chu kapasal chuan atlai to ti in minron kawa kan ho ve ngal maya in kan thlen chuan kafanu chuan thilmin shil tur anei thu soin enge ni ti in ka changa apa alo ho thu tang ti lavin naktu ka kashil mayang che atia ti chuan zan ria te egin chumi zan chuan ngai thatlo na em po nei lovin kamuwa atu ka chuan kapasal chu tuichoi tura achwa vele kafanu bula chuan kakala ani chuan la phiar mekin enge ni zana isoi tum kha ti in kazota ma se min chang mai lovin angoi renga inu kania kanena chuan engkim isoi ngam turalom tia ka soinuwa chuan karin lo tak mai chanda kadonga apa in Pawngsual thu le voi khat mai ni lova voi tam tak a khoi to thu min shil tamaya thudik lo mai mai ni se kati em awangin dot isoi mai ani lo mo ti in kazot le ngata ma se thudik ngei ani ati awang chuan medical exam nei ihwa mem tia kazo chuan min hnial lova ti chuan tuk chuan te ein kan in ti fel nu chuan anganwadia chuan kafanu nen kathona ani awangin kalkan tuma kan thlen ma in kan pa naw victim ni te ina chuan kan peng masa a chanchin te shilve in ani chuan a umi pa chu chanchin shilve tura ti in phone call mang chuan victim ni te ina local lok turin kati a ani chu reilo te ya lo thlengin chanchin ka shilve ngala ani chuan thudik le diklo fia ani ma lo chuan tuma an chung te dang po
shil shato hri lo turin atia ti chuan an kan wadia chuan kan vakal le taphota ka na te ka zo nuwa chuan ka pasala pa chu phone call mangin ka kova victim ni te ina chuan local lok tura ti in alo thlen nu chuan chanchin ka lo shil ve nga la ani po chuan mak ati thule medical exam nei phot tha ati awang chuan kan hole ria in ka thlen nu chuan ka lai zon te le ka unaw dang te chu phone call mangin ka shil she ve hloma reilo te ya lo thleng khom lomin ka pasal chu ina a omawangin engma kan soi zui theilawa victim ni te ina chuan kan vain kan pheitlanga kan in biak nuwa chuan medical exam nei tha kan ti awangin ka utanu pa chuan an kalpuya ka kalve an rem ti lo awang le victim te ina lo ngak tura min ti awangin ka lo ngaka radio taknuwa chuan lo kirin result ero athat vek thu an ron soya ma se atu ka chuan ka u chuan FIR chu a thelu tamaya FIR thelu ka dule dulo po engma minzot masalawa alova thelu chu poi ka ti takzet ani ti in asoya cross examination a zona achandanin apasal nen chuan anin chento thule apasal nen anin nei ni tak ashiat thei to lo thu asoya afadang te chu kumsom mi le kumthum mi anni thu soitelin apasal hui chu lo neya ezong ani thu asoi boka bela achwa theina tura theitop achwa ve chana po apasal hui chu mi fel takle anfanu chu Pawngsual arin lo emawanga ti ani thuin achanga tuna chuan pasal dang anei to thule anfamasa te chu apasal hui te lamin ankol thu asoi bokani tushatu pangana hian accuse hi aunaw pa ani thu soin June ni som pakhat sang ni som pali zan chuan accuse nupui hian logolin victim ni te ina local lok tura shilin akal ngala athen chuan anfanu chu apa in Pawngsual tia shilin mak atileya victim po omve in apa in akhoile khoilo azot ngala ani chuan akhoi ngei thu asoya wangin azan lala chuan medical test nei tura ashwai ngal thu asoya doctor chuan report ron soi ngalin mipat mei thiat na laka afilim lo ngei thu le ahamda ero clear thar ani lo tia ron soi ngalin chumi awanga FIR po thelut anni thu asoya ni cross examination a zona achana chuan victim nu hi arin hlel thu asoya victim nu hian ngai zongte anei thu le accused minga ram ompo a minga thak tura anor fo chin thu asoya anfanu po a unaw pa khoi ani nge yemti asia thiam lo thu le anfanu po hi tlangkam atanga ansia danin nun phim khur lo tak ani ti ansiat fo thu asoi bokani thushatu parukna doctor report doctor chuan mechano pang kumsom pathum mi omvel chu Pawngsual case chungchanga medical exam nei tura ron shuayin alo exama ahamda chu lo clear to ngein clear tharlam ero ani lo thu asoi ngala cross examination a zona achandanin nikwa tharuk sangni sompaliya Pawngsual atona awanga medical exam chu conduct nima se ahamda ero athlerna alorei to awangin mak ati deu thu asoya asera chuban mipachi engma anmu lo thule white discharge tia anmu thu asoyani accused te lam atanga tushatu te thusoi hi longa thachunzom ngalila accused te omna khwa a MOP president le BJP unit president thusoi ani chuan accused te nu pa hi ameshiat chian ani thu asoya inchuna ero an nei lo thu soin accused nupui hi nutrong thei tak ani thule dot soipo she lomi ani thu asoi ngala apasal tan nu lok po hian afaten kal lo tura tapchunga ngien lom ma se kadu to lo cheu ti in taxi hire atlan san wang thu asoya apasal ero mi thatak ni in mi ze zoile nun ngil tak mi ani thu asoya tuna thil thleng po hi dot phwa chop mai ani lo pon an tumlok reng wang ani arin thu asoya
apasal po hian an fanu chu a khoi arin lo thu le accused du pui chu tunma po a pasal neya akwal fo thin thu asoya tuna apasal tan lai po hian mi padang ne na an tlan ngal thu soin saitwal lama te champhai le not van lai phai lama te reilo te te pasal ang reng deuh neya akwal thin thu asoya fodang te po anei le to thu asoi tel bokani cross examination a zona achandanin accused te hi an thenom chia an ni thu le victim hi abyak ngai lem lo thu asoya accused te ina hian alen lu fo thu soin victim nu hian apasal laka FIR an thelu chu kadu lo tia asoi po hi a oi tak tak lo thu asoi bokani thushatu pani na po hian thushatu pakhat na soi ang deuh tho khan victim nu pui hi dot soi shot ani awang le khotang pon ngai khata an ngai deuh thu asoya tuna thil thleng po hi azalen na tura arwa man mai le dot thu mai ani aringa mi pasang sang kop kwal thin mi ani thu le afa te po nok ati thin thu soin apasal tan rual deuh tho chuan afa te po za zo lova mi padang a ngal thu asoya victim ukil te chuan no pang tu soi chu dot phwa chop mai ani theilo thu le apa in akhoi masak ber ni chu chiang takin soi thei to lo po ni se apa in akhoi dan zong te le akhoi ma a apa in ati dan te ala soi thei vek thu le he case hi prima facie case evidence thatok tia soin medical report pon ahamda athler ngei ani ti approve awang chuan thil ti swal tuwa pu hi dam chung tang tur le cheng sing ni choi tura ti in antan mun ti chang tu turin court sang zokin hetiang case alo chin fel to te soin court chu theito pin min antuma accused ukil te ero chuan he thil thlenga hian anchunga za ngai sham tura ti in dam chung atang ani chuan afa te anupuin akal santak awangin an ngai to om tur zia le ngei mai theidin huna ding thei an ni thu asoya apa lo chu bel tur dang an nei to lo awangin an chunga zangai na lantir sham tura court chu ngenin an thil ngen te a hlotlin theinan court sang zokin zangai na alo lantir to thin dan te soin court chu theito pin min antuma court chuan ukil ve te tu soi ngun taka ngai thla a angai to hnuwa February ni som pathum sang ni som pasari chuan order ti chuakin court chuan accused chunga zangai na lantirin kum som tang tur le cheng sanga choi tura ti in accused chu a convict ani